Kambalam tagasni kadeha McFlip riboy ka kertain joko post kadai multitask assistant but katari bakado masami jaga application kadai khandratrik jun aja war kertain joko post kadai MTA multitask assistant ka number post kalang early ka jaka bantrai kadai ha umling block away umsning block away baka kerta kalong ado substance nan ka jingyo kalong shipawaja praspa shibnai kadang pulih kalau kita mendap ya kelas pas kini kampai gitu pelajaran ya ke experience ke bangunan ya kelas 6 kapion seketika syukidar tadi haki government state dan central dan di PSU state dan central dan di society set up by the government state dan central skill require kita kami gitu bela tips pangkat typing dengan xerox print bagi dipindah tips pangkat MS Office. Kumno bapin apply pila ban apply haka prescribe format bari link juga form asa buat po description but pide ben self attested ru yaki document kom ki passport size tadi ki educational qualification certificate experience certificate tang kitu ki badan dan ki bat ki additional or technical qualification certificate tada pidan pide ben submit ke office of deputy commissioner kom chairman district project management union river district nomor room 9%.